Aritin sani pemilat sani ngamolihang nomor undi siki tunasi tiang mangdani sayaga. Om Swastiastu. Idedani sareng sami saniwangiang titiang sedurung titiang matur lugrayang titiang naturang rasa angayu bagia majeng ring ide yang para mekawi riang tukang sanggani ngasung kertawaran nugrahan ide titiang asapuni ketaler idedani sareng sami presiden mesadu wajeng gumantinya nih ngemiletin utsawa dharma wacana sani mempeketan ring pidabdap utsawa dharma kita provinsi Bali warsani mangkin mogi-mogi wekasan pidabdap kadia sapuniki sayang limbat kawentenannya nih wastu presiden mikukuhin ketatuan agama Hindu maka permanan budaya Bali. Idedani sareng sami menggoeng atur dharma wacanan titiang membantang antuk jagat kerti permananing bawana pemuliaan alam semesta sane memurda dana punya ngupadi jagat kerti. Idedani dana punya manut ketatuan Tripararta inggih punika asih punya makamiwah bakti punika merupa tuntunan agama Hindu sane patut elingan saha margian. Dana punya bawit saking bahasa Jawi kuno sane mepitegas pawewe ring sang sapa sira ugi sane kedasarin antuk kayun suci nirmala tanpa merih. Pemargi dana punia idedani wiyati sampun keloktah pisan merupa tuntunan tata cara agama Hindu sakewanten kartun arang anaki sani seneng medana punia napi mawinan kadia sapunika idedani riang tukang penangkane punika nenten wenten tios wantah sangkaning sengke saha mewah pisan rikala ngeruruh arte brane taler kawawayan antuk rasa sayang yani ring pedroyani punika ring pusaka suci sarasa muscaya seluka 170 sia munggo kadia sapuniki apan ring tribuana tan hana mewah kagawayannya lena sangkeng dana ageng wikang terus nering arte apa dolending kesakitan ikan arte katemu semuanya nih kadia sapuniki dedani ring jagat tigane puniki nenten wenten mewah kekardinin lianan ring bedana dana modana punia punika pilih mewah kemargian riang tukang banget rumaket anak kiring harta brane doani sangkaning mewah saha abot pisan rikala ngabolehang harta brane punika tiwasan ring punika idedani ake tagar sani durung tatas uning ini kesukseman dana punia utamanya nih dana punia ngupadi jagat kerti idedani sarang sami sani kusumayang titiang irage urep ring jagate nenten presiden urep ngerage pastike pacanuna suantuan ring sesamen manusia punika mawina irage sareng sami patut ngawentenang paiketan sani becek ring pesemetonan miwah sewitra kanti modasaran tuh sukseman tatua masih rasa kumenyama segilek seguluk selumlum sebayan take tulung tinulung ris jeroning kehuripan melarapan antuk ngemargian dana punia tan lali talan gupo pira jagate puniki duaning jagate sani kebaos ibu pertiwi sani sade mabeja kesentosan ring irage sareng sami
sekadi mungguh ring atarwa beda adiaya rasul kesiki asapuniki derani janam bibrati bahudawi wakasam nana darmanam pertiwiyata kasam sahasram darawinasa meduham druwewa denurana puspuranti tegasnya ini kadia sapuniki mejantan pisan jagate puniki sani kesinadah ibu pertiwi sani satu mau baca kesentosan rirage sareng sami ya diastun mau bina-binayan agama saha mau bina-binayan bahasa punike patut sikian sekadi kula warga sani jenak apu mahan yening presiden kadia sapunike mejanten pertiwi ini pacang mepece kesentosan sekali ketelan empohan tanpa pegatan metu saking lembuni ring pusaka suci ajar wede wenten talar munggo kadia sapuniki tenat yakten kunjita magreda gunayang arta beranane punike manut perbuatan nyami sampunang keikat oleh arta berana taler sampunang lobe ring arta berana punike napi mawinan daging sastra punike iraga sareng sami kepedueling mangda presiden nabdap kawigunan artane riantukan arta berana sani nenten patut kewigunanyani pilih-pilih di piring sangyang ibu pertiwi sapu waluya piang ngaji sani ngempu iraga sareng sami sekadi nerebak wana nguluk segara amati-mati sarwa buron miwah sepetungilanyani pasti ke pacang wetua mekudang-kudang bencana idadani sareng sami elingan asapun api pemargin artane punika indek pemargin artane punika mejantan pisan presiden ngewetuang kehuripan santi miwa jagadide dan punia punika maka prawartini ngurep kangge ngeruat sahananing papek lesaning ring angga sarire taler kangge ngeruat papek lesaning jagat utamanya nih si reuki sani urip sangkaning daging jagat punika gumanti sani kepaos jagat kerti idadani sareng sami sani musti kayang titiang raris wenten ketiga sani patut kedana puniayang luwire napi ke pertama dharma dana inggih punika dana punya sani berbetuntunan budi pekerti luhur sejroning ngamargian suwedarmaning agama sani kaping kalih widya dana inggih punika dana punya sani merupa keweruhan utawi ilmu pengetahuan sani kaping tiga raris arta dana inggih punika dana punya sani merupa arta brana minakadi jinah emas banteng tanah makemiwah arta brana sani lianan melarapan atau punika raris idadani iraga sareng sami presiden ngamargiang dana punia ya diastuna kide sakewanten manut pebuat sangsane ngulatiang ini ke punika risi jeroning pusaka suci sarasa mocaya seluk ke satu siada sasiki ke surat asa puniki prana santapa nirwisa kakinio pi mahapala anyayo pajita data naparate sahasraca tegasnya adik dia sapuniki dedani iya dia sonakidip medana punia sakewanten manut sekali sani kepisaratan utama pisan palani punika iya dia sonake huyati medana punia sakewanten ninten manut sekali sani kepisaratan tanpa kuna puniane
sesonggane nasikin segare. Idadane sareng sami sariwangi yang titiang. Daris, ri sejeroning itihase Ramayana, patut talerane kegamelan rikala medana punia. Dinanda kerepana yawine, nguni-nguni dangyang danga carya. Jak menise, buta miwah kelaran punika sane kesuwe canin. Nabi malih majeng ring ida sang braga suci. Miwah ide sang guru nabi. Daging kekawin punika idelani macatan pisan sirasane patut katurin dana punia, patut talar keuningin mangga dana puniane punika mapikeno saha presiden capa kesukertan ring kehuripan. Sampunang medana-dana ring sangsane neten memuatan tampora dana puniane sekali sami mungguh ring atarwa weda mandala 3 sate haste samuhara saha srekaste sama kira arta berana sali kepolihan antuk sekaya tangan 100 puniayang punika melarapan antuk tangan siu. Asa punika taler sekali sani mungguh ring kekawin iti sastra kadi asa puniki. Sira sang aweh sudana ri sirang dana dipe pasunya nispala 3. Sang sapa sira ugi iya ning pacang libakang dana punia ring sang sane wibuhin arta brana dana puniane nenten pisan mepikenoh. Idadane sareng sami sane kusumayang titiang yen catatan titiang matur maka pengringkas darmu wacanan titiang kadi asa puniki. Kepertama, dana punia inggih punika pawewe ring sesame nurip sane kedasarin nantuk kayun suci nirmala tanpa merih. Rare sane kaping kalih dana punia patut taler katurang ring sang sapa sira ugi mustika nyani ring sananing sane urip sangkaning daging jagat sane kebaos jagat kerti pramananing bawana pemuliaan alam semesta mawasana sarwa prani hitan kara manut tetujon agama andro ini moksartam jagadita ia caiti dharma inggih idadani sareng sami sariwangi yang titiang wantah asa punika mungguing ngatur dharma wacanan titiang mogi-mogi wenten pikenoh nyani. Menawi wenten maka kirang-kirang nyani titiang tan lali nelungsur agong rena pengampura. Maka wasanani ngatur puputan titiang antuk parama santi. Om santi santi santi. Om